Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada pupuk? Ada. Banyak pupuk. Apa ndak ada ni pupuk. Apa pupuk ndak? Sana MPK Mutiara nih. Kata orang pupuk Sultan kan. Oh, mutiara. Ada. Perlu apa? Perlu 25 ton lah bang. 25 ton? Ada. Kalau kurang nanti di gudang banyak nanti. Berapa ton tadi? 25 ton. 25 ton. Berapa bilang tu? Besok bisa bang? Besok? Hari ni usah besok. Hari ni bisa hantar ni. 25 ton. 25 ton. 25 ton berarti 730. Dikali 292 juta. Duit. 292 juta bang. Tak kurang lagi tu? Tak kurang lagi dah bang, kalau pupuk kurang sikit nanti. Potong buah aja bang. Potong buah? Tak apa dah, sama awak bersalah potong buah. Tak apa-apa dah. Bila bayar bisa balik dah. Alhamdulillah, inilah untung punya kawan punya toko besar-besar gini ni kan. Dapat kawan berhutang. Apa dah, sama awak tolong menolong kan. Oh, mana handphone lah tu kejap Kejap. Apa ni? Beka. Oh, punya orang beka tu dah. Oh, punya orang dah. Tak dapat dah. Punya orang dah apa? Tu. Pupuk tadi 500 tadi. Bila masuk lagi? Bila masuk ni? Oh, tak mau masuk lagi dah tu. Tak pakai masuk lagi dah. Tak masuk lagi dah. Sampai kiamat. Oh, tak masuk lagi dah tu. Alah, sayang. Kalau gitu Dolomit lah bang. Agak 25 ton. Dolomit? Ada Dolomit tak? Tak gua ada dah. Yang kemarin tu? Oh, punya Pak Ahmad. Racun? Racun mana bang? Racun gerak masuk. Oh, yang di sudut tu? Oh, kena beli juga dah, Dek? Oh, dah kena beli dah, Dek. Oh, dah kena beli ke bang? Orea? Dek. Oh, apa? Terjual semua dah? Ruko terjual ke dah? Ruko kata ni? Ruko awak sekali terjual ke dah? Bang, tak dapat dah bang. Tak bisa dah bang. Terjual dah. Ni kami nak pindah ni. Pindah ni sekarang ni. Kami nak pindah ni bang. Nak tutup lagi bang. Tak bisa lagi dah bang. Tak maaf betul dah bang eh. Kau tak nolong bang. Dengan hutang jam ni semua nak tutup. Tak guna berkawan.